gukoretwo ugeciriria ati mukuririe wa irio migunda-ini yaya gukorwo igicangira andu aingi kugwatwo ni murimu wa cancer, ona gutuika ataramu a murimu uyu maugite gutiri na wira muiganu wigie kihumo kiayo, ona gutuika uthuthuria ni uratabanio. Tutiwe wega tugiuga niki kirehaga cancer, no maundu tuta diet tumige njega, tukorwo tukigeria ku exercise o maundu maria mothe twihugaga namo na health oniguo tukorwo afya njega. Kwa kwetu sisi hatuwezi sema kwamba haya hizi pesticides kunaweza kuwa na uwezekano, lakini hakuna evidence ama kuna utafiti wenye unaweza semekana kwamba imethibitisha kwamba hizi pesticides ama hizi vitu zenye ama kemikali zenye zinatumika sasa iko na direct correlation na kwamba ugonjwa huu wa colorectal cancer. Kansa ya mara na ya muthiori ni imwe ya kansa iria ikoretwo igithinia andu aingi, maragitari makiuga yaya gukorwo kiumana na wagi wa mirire miega o undu umwe na uhuthiri wa thigara. Ndagitari Priscilla Maina kuma thibitari wa Par Nyahururu agitariria dalili iria mundu abatie kurora niguo ahote gutangikirwo tene. Colorectal cancer ni kansa ya mara muno mara maria manene, no na mau manini rimwe ni magiaga cancer. Uyu ni murimu ukoraga kwina growth thiini wa mara, na maita maingi ukoraga mundu ni araigwa akiumirwo ni kioro na rimwe akaharwo, ugakora ni ara alternate na kuona thakame kioro-ini. Na maya ni maundu mundu agirwo ona atengere thibitari niguo ningi turore, tondu ririkana maundu maya mothe ti kumin cancer, he maundu mangi marehe. Ni ugonjwa ambao kwa kawaida unakuanga very kwa muda mwingi watu wana misdiagnose sana. Yani unapata zile symptoms zenye mtu anakuwa nazo hazitambuliki kwa mapema, ndipo unapata mtu anakuja anajitokeza wakati ugonjwa umeenea. Maragitari marahinyiriria bata wa guthurima gwa kaingi o undu umwe na muingi guthomithio uria mangigeria kwigitira na mirimu ta ino. Ngiriboti Inooro TV kuma tauni ya Nyahururu, guku ni kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Peter Mwangi.